individual MPs can do live because you know if you follow the official RTM Parliament channel, no one watches it. Back then we could do live, so I just You mic up already. Gini ada camping. Jadi mic up balik. Mic up balik. Tapi sekali lah boleh tak? Macam keras lah saya. Ingat ya. Macam robot. Cakap berdua kan. Hai. Korang tengok live ni dapat tengok semua. Ni account siapa? Hai kau. YB punya. YB punya. What? 10k. 10k. YB account 10k. I think just now is even Wah. betul. Kalau this one is already. Wow. Bye Bella. Bye Bella. Siapa cina? Hai Ping ah.